Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid. Pelajaran kedua. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Objektif pelajaran. Murid-murid dapat menyatakan pengertian Rasul. Murid-murid dapat menjelaskan bilangan Rasul-Rasul. Murid-murid dapat menerangkan hukum percaya kepada Rasul. Satu, Rasul ialah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, Rasul ialah seorang laki-laki yang diturunkan wahyu kepadanya untuk disampaikan kepada jin dan manusia. Tiga, Rasul seorang laki-laki yang sempurna akal, kejadian dan sifatnya. Empat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Lima, bilangan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seramai 313 orang. Enam, bilangan Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang. Tujuh, bilangan Rasul yang bergelar Ulul Azmi seramai 5 orang. Lapan, percaya adanya Rasul-Rasul Allah hukumnya wajib. Sembilan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul yang terakhir. Rasul yang wajib diketahui. Satu, Adam alaihi salam. Dua, Idris alaihi salam. Tiga, Nuh alaihi salam. Empat, Hud alaihi salam. Lima, Salih alaihi salam. Enam, Ibrahim alaihi salam. Tujuh, Lut alaihi salam. Lapan, Ismail alaihi salam. Sembilan, Ishaq alaihi salam. 10, Yaqub alaihi salam. 11, Yusuf alaihi salam. 12, Ayub alaihi salam. 13, Syuaib alaihi salam. 14, Musa alaihi salam. 15, Harun alaihi salam. 16, Zulkifli alaihi salam. 17, Daud alaihi salam. 18, Sulaiman alaihi salam. 19, Ilyas alaihi salam. 20, Ilyasa alaihi salam. 21, Yunus alaihi salam. 22, Zakaria alaihi salam. 23, Yahya alaihi salam. 24, Isa alaihi salam. Dan yang ke-25, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan latihan. Sila jawab soalan latihan di bawah ini pada buku latihan masing-masing. Soalan yang pertama, apa erti Rasul? Kedua, berapakah bilangan Rasul yang wajib diketahui? Ketiga, apa hukum percaya kepada Rasul? Tugas-tugas Rasul.
Tugas-tugas Rasul itu banyak. Antaranya, mengajar manusia berbuat baik dan berakhlak mulia, memimpin manusia tentang kehidupan bermasyarakat, mengajar manusia cara beribadat dengan betul, membawa berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita duka bagi yang berbuat jahat, menjelaskan hal-hal hari akhirat, menerangkan ajaran wahyu dan perbezaan antara akal dan nafsu. Dalil diutus Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubashirin wa munzirina li'alla yakuna linnas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Maksud ayat yang telah dibacakan tadi, Rasul-Rasul, yakni yang kami telah utuskan itu semuanya, pembawa kabar gembira, yakni kepada orang-orang yang beriman, dan pembawa amaran, yakni kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah, yakni atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah mengutuskan Rasul itu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 165. Soalan latihan. Sila jawab soalan di bawah ini. 1. Sebutkan 10 orang sahaja Rasul yang wajib diketahui. Yang kedua, sebutkan 3 sahaja tugas-tugas Rasul.